Now, the Honorable Chief Guest will unfurl the Indian national flag and followed by national anthem. Happy Independence Day, Jotono. Happy Independence Day ni hamdama ya Bharat. Ini cini o Yokma sal Pandawo. Haimanja Paikha cini Borongganang Chairman TTAADC ni Sri Jagdish Department. Tebu Haimanja Paikha Sini Borongganang Deputy CEM Sri Onimes Department. Tebu Haisok Pajak Jotomi Sai Haphangni Sini Borongganang Jod Kendra Menteri Srimati Pratima Bumipji Bodo Sini Pandawa Haisok Pajak. Tebu Sini Borongganang MBC Sri Ganesh Department. Sini Tebu Borongganang MDC Robindra Department ex-EM Borongganang Chandroday Rupini. Sini Zonal Chairman. Tebu Sini Official Staff. Haimanja Khaine Joto Parent Participant Student Media Person Security Person the Official Staff. Amtani joto takok tei bokok sono joto na hamjama ya Bharat. Ini ni o yok samani salo kok bisa naruana. Nirang joto na saimana ini cini yok samani sak Bharat ha kotor ni. Bharat ha kotor yok sarona ni bagai kebangma Bharat di Sadinata Sanggrami rok sakbai thangni Tui rawai kolam tei kiklaiwai Bharat ha kotor ni je kebangma janogon dokno hamkhai rona ni bagai development khaina ni bagai borok sak sacrifice khai thang. Ini o sal borona sung muitok khaina ni sal borona sung kolomna ni sal borom rona ni sal. Je o yok samane kelai sakti maya. Orang yok kebangma lukurok sacrifice kaiman bisi mau. Ini cini TTAADC je lai thangnai ek bosoro cini Bharat ha kotor ni kaisa সংবিধান ni bisingo tongnai SniChiDok ni bisingo tongnai Indian Constitution ni SniChiDok lo cini TTAADC ni provision tongo. O provision ni mutabek orang niwa lukurok ni boot by apply tingui sung ek bosor ni sekango edisi Haphangni tolna ni hanai barja mangkha sini bobagra ni netrite. Ini cung o ek bosor han limitation ni bisingo panen sini dodigo han ni provision kaham koi panen sung je khai Jadi man Thailand seng khai thangka sikon hote kotor mini health department ni gobangma development seng khai ka Apollo telemedicine toboka mini emergency center kholok ka teibo MMO khai mobile medical unit bu seng chalo khlai ka
education sector joto ni sai itihas kaikhasan bosor kaisa ni wono 6 to 9 May admission no mani 1400 jona sini education quality kaham khaina ni bagui sini ADC Haphangni bisite sakharoi जों ADC आमचाइनि शिक्षा व्यवस्था न परिवर्तन खायनायनि साखारि दङ जदिबो नांमानिसो जों खायनाया जोंनि फाननि प्रब्लेम दंमानि बागै जोंनि स्पोर्ट एन्ड इयर एफेयारनि एक्टिभिटिस बाय मिराव लोगोराव जतनो साइमाखा TFL लाइबै फुटबल थोंजों रनो जों सन्मान दखा बरनो जों एनकारेज खायखा PCL खायबै क्रिकेट थोंनाय रनो जों सन्मान दखा तैबो बरनो एनकारेज खायखा फाइनान्सियल तैबो स्पोर्टनि बिसितै खेला दुलानि बिसितै जोंनि आमचाइनि लोगोरावनो जों गोसोखांगो आगौ रवानि बागै जोंनि साखारमोन बावनाय तैबो जों जोंनि जुबाग्रावनो रसामों मुसैमोंनि बिसितै टेलेन्ट रंनो जों अपरचुनिटी रनानि बागै जों वानसमों हिटनि बिसितै जों एनकारेज रखा नैनि पाहाड़ अंचल नंजानाय दैनि प्रब्लेम बाहायके सल्व खालामनाय जे जागाव बोरिं खायनाय आजा हाखर खोरैनाय आजा आ जागारावबो अत्याधुनिक मेसिन बाय जों बाहाय खालामै लोगोरावनो दै नंजानाय माथर माना बनि जों पाइलट प्रोजेक्ट नामखा एटमॉस्फेयर ड्रिंकिंग वाटर जों तबोरै चालु खायखा कम्पाय एकाडेमी जों JDUS फुं जुनालनो जों कायसा खायो टोटल 11टा रक जों प्रोवाइड खायो नायलायखा अमा हायखेनो नेनि जुनाल सब जुनाल रक बायफाकेट खायो लोगोरावनो तैबो प्रशासन गानाव तलांनानै बागै लोगोरावनो तैबो सचेतन बारायनानै बागै जों 3टा जुनाल कताल खलखा 12टा सब जुनाल खलखा अमबाय लोगोरावनि गानाव तैबो प्रशासन जों फोसावै लयनायनि चेष्टा खालायखा अमा हायखे जोंनि तैबो नै LRS डिपार्टमेंट जोंनि ADC नि लैंड जों ताबो सिनिमाया थ सिरिनानै बागै जोंनि साखार मुंतंनाय लैंड अलॉटमेंट कमिटी खाखा बबाय जोंनि हानि नंखांरनो जों बरनि अधिकार रनानै बागै जोंनि ADC नि हयते जों साखार मुं चालावै दंगो तैबो माहायते खायनै सालो चिकन सामों हयते अतर सामों नानानै बागै जोंनि याप्रि दंनाय लोगोरावनि चुबाचु नांगो तानि हिके जोंनि फान क्राइसिस नि बिसिङाव फानो जोंनि साखार मुं दंगो ओ भारत हा यौमा सालो जों मैतो खायलायनायनि नांनाय जों भारत बर्षनि कायसा अंग राज्यनि कायसा ADC जोंनो ADC आमचाइनो कारै त्रिपुरा राज्य जेमन उन्नति उमाया ठीक बहायखेनो त्रिपुरानो कारै भारत बर्षबो उन्नति उमाया बनबाङै जत नागरिक जत जनगण जों भारत बर्षनि जे लोगोराव बायबासोनो याप्रि सेलायनायनि नांनाय बोसकाङाव आगरनानै बागै जोंनि कमिटमेन्ट दंनानै नांनाय जे भारत बर्षनि उन्नत राज्यराव आगरमानि हायजों जोंनि ADC न आगरनानै बागै थामसानि बिसितै फाइनान्सियल जों तैबो हामखायनि लामाव जों याप्रि सेलायनानै नांनाय आं तैबो गोबां साया जतनो हाय हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यक समासाल जतनो हामबाय खुलुमबाय